cya shampiyona zahataniye kuva 2025 mu kwezi kwa munani, shampiyona isojwe mu kwezi kwa gatanu 2026, ari n'amamba nyine ari shampiyona 2025-2026. urugero rw'imikino 38 n'amanota 85 bikayigira ikipe irushije izindi igategukana igikombe cya shampiyona. Igikombe cya shampiyona bari bamaze imyaka 22 batagitwara. Igikombe cya shampiyona bari bamaze imyaka urebye igera muri 3 bakirukanka mu buryo bufatika ariko batagitwara. Yari umwaka wa 4 barimo barakomanga mu mateka Arsenal ubwa mbere iwaye ya kabiri inshuro 3 ku nshuro 4 gatwara igikombe na Arsene Wenger byamubayeho. Ariko noneho uyu mwaka ho byasaga nkaho bigaragara cyane ku bigendanye n'icyo bari bakoze n'icyo n'imbaraga bari bashyizemo n'ikizere bagiye umutoza muri iyo myaka yose. Onaga ko ikipe yategurwa mu backinga buri munsi muri iyo myaka ubwo ya mbere bishobora ko banabigenjeje kuri Arsene Wenger, ariko uyu mwaka byagaragaraga cyane noneho uburyo bashyizemo imbaraga z'ahantu byagaragara ko barwaye, kuko Arsenal uyu munsi twaye igikombe ariko binagaragara ko yakosoye amakosa yanashitswaga mu zindi season zatambutse mbere. Hari ibintu yakosoye byagaragara ko niramuka ibikosoye cyangwa se indi kipe yose yakosora ibyo bintu ishobora kuba yatwara igikombe. Arsenal yongereye umubare w'abakinnyi, ndavuga David Sward irangije inagura abakinnyi yari ikeneye mu myanya runaka, kugura rutayizamu tipo number 9 biri mu bintu mu myaka yatambutse Arsenal byagiye bikoraho cyane. Turibuka nka season ya mbere bari kurwanira igikombe, Saliba yavunitse mu mikino 5 ya nyuma. Arsenal itangiye gukoresha Holding na Gabriel Magalhaes, igikombe kigenda ubwo ngubwo. Sezo ya kabiri hazagamo ikibazo cy'imvura, ukabona nyine hari abandi bakinnyi babuze mu kibuga, ukabona biragoye. Same ningi Liverpool yatwaye, wabonaga nyine ni ikibazo cy'abakinnyi ba Kenya Havertz bahari, ubwo bwo bigasobanura ko igikombe kibuze. Wanareba no mu bakinnyi bagenda barankinga mu myanya imwe n'imwe, ukabona babura wa mu nimero 9, kuko abakinnyi bose bari bafite baguriye gukina uwo mwanya nimero 9 ni Gabriel Jesus, numwe mu baranzwe n'ibibazo by'imvune rimwe na rimwe yabana hari, ukabona si nimero 9 wanyaye wuzuye kuza kuba hari ufasha Arsenal gukina mu buryo defense ya adversaire igira igihonga cy'uko urimo gukina ikipe ifite uwo mwata kugomba kubajena. Aricyo Chris yabafashije umwaka, yatsinze ibitego byinshi nka top scorer, ariko hari imikino imwe n'imwe atatsindagamo ibitego, ariko defense y'ikipe yahanganye na Arsenal uwo munsi yumvisha akazi ke, yanahaye umwanya abandi mu kuba batsinda ibyo bitego. Ikindi umubare w'abakinnyi kuzamurwa bakagira Swad, ubona ko abakinnyi benshi udahari umwe ashobora kuza ko yabikora. Iyo Arsenal iyo umuntu avuga ko yatwaye igikombe mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa se umwe, wari gutekereza ko Bukayo Saka azaza gukina ibitego nka 15 cyangwa se yatanze na assist nka 15, ugatekereza Martinelli ko yatsinze ibitego hejuru y'10 na assist nka 12, ugatekereza ko nabakaye babakoze akazi nkako ngako. Ariko uyu mwaka imibare yabo bose tuvuze si myiza. Haje Maduka arazasigara ku rugo, Torosare yahari yego nibyo, hongiramo na Eze. Urumva hari abakinnyi bavuye ku isoko baje gutanga icyo gisubizo. Ikindi bakundaga kugira ibibazo by'imvune, twavuze burya imvune ni navuga ko si amahitamo y'umuntu nyine, ikintu kiza kikamugona uburwayi, ariko nuko baragize abakinnyi bashobora kuba bahaba. Turavuga nk'umukinnyi nka Zubimendi wagaragaye buri mukino wose wa Arsenal mu mikino 38. Kugira umukinnyi nk'uwo turakubushize ubasimbuye Thomas Partey gukina imikino yose nk'iyo ngiyo ni natigeze ageraho mu myaka yose amaze kwa Arsenal. So rero kuri cyo kugura abakinnyi bakeneye mu myanya yabo, ukongera n'umubare wabo no ku buryo uvango n'imvune zaza nditeguye. Arsenal ni ikipe yakaba yagize imvune nyuma ya Tottenham Hotspur muri mwaka w'imikino, ariko birangiye twaye igikombe. Navuga ko iyi myaka 3 bakomanze yari igisobanuro cyo kwigira ku makosa, kwigira kuri buri detail yose. Na Arsenal twaye igikombe itararyohereje abantu bari bavuga ngo naryohe umupira 100%. Urika ko n'abantu barenze bakanavuga n'amagambo nakwita nkayo bicujije nyuma abana bisaba imbabazi, bakavuga ngo nitwari igikombe za bari ikipe mbitwaye igikombe cya Premier League. Byaturukaga ku kumenya imbaraga zabo no kumenya uriyo zo kuzikoresha no kuri igikwiye mu mukino. Birangira batwaye igikombe. Nava ko igikombe batwaye ko bunararibonye bagize mu gutinda mu gutsindwa mu kuba batwara igikombe cya shampiyona, mu kukibura kenshi bigiye amasomo atumye batwara iki ngiki. Mu mikino 38 Deus Arsenal yagizemo insinzi 26, itsindwa imikino 5, inganya imikino 7. Wasobanura gute mu buryo bw'imikinire cya Arsenal yarusha izindi kipe? Urakoze cyane. Equipe ya Arsenal no sezo
yabaye ekipe imikinire yayo ku kigero kinini cyane yari ishingiye ku bwugarizi. ku bitego 26 yinjijwe muri ino sezo uruka ko higeze no kubaho deba yo kuvuga ngo izinjijwe igitego ryari ishobora kuzakuraho akagahigo ka Chelsea k'ibitego 15, ariko byibura ku bitego 26 nibyo yinjijwe mu mikino 38 kuri ekipe ishobora gukipiga clean sheet 19. Donc ni imikino 19 muri 38 ishobora kurangiza zitinjijwe igitego. So bivuze ngo ni kimwe cya kabiri cyayo cy'iyo mikino yo bagombaga gukina. So kumara rero imikino 19 utinjijwe igitego naho ugiye kwinjirizwa ibitego bikaza kurangira muri 19 yindi winjijwemo 26 gusa nanone. Yego. Ni ekipe yari iri kuri average y'amashoti 2 n'igice, yaterwaga amashoti 2 n'igice mu mikino 38 mu mukino minota 90 yabaga iri ku mpuzandengo yo kuba yaterwa amashoti 2 n'igice ku mukino. Ni imibare myiza cyane ku gisubizo cyiza umutoza yabonye, kandi ikintu nekereza ko cyabaye cyiza cyane kuri Arsenal kuva Arteta ifata n'uburyo bw'uko yagiye afata abatoza bamufasha muri buri departement, umutoza w'abazamu akaza akabafasha akabageraho n'ijambo yaba mu binjira n'abasohoka, kuko buriya umutoza w'abazamu witwa Inyaki Kanya niwe wasohoye Ramsdale yinjiza David Raya yatozaga muri Brentford. Gabriel Hens amaze kwinjira muri defense nabanya nabivuga kare, ni umutoza waje ahabwa inshingano zose zo gukontorera ibijyanye no kudefanda. Uko abadefenseri badefanda n'uburyo bari buze kuva hanze bakajya mu kwataka, donc bakava inyuma handi bari badafite umupira bakajya gufasha equipe yabo mu kwataka. Uwitwa Jovero twagiye tumugarukaho kenshi utoza set pieces, n'abantu batatu bahurije hamwe bakaza bakuzanya n'umutoza Mikel Arteta. Ariko icyo navugaga cyane nuko icyo nabonye muri ino season ikipe ya Arsenal yashingiye cyane ubushobozi bwa imikinire yayo yose mu kudefanda, noneho imaze kubaka ubwugarizi bukomeye buremereye cyane cyane mu badefenseri bayo William Saliba na Gabriel Magalhaes yashyizeho uburyo bwo kubona ibitego. Nyuma ya match ya Fulham y'igitego kimwe ku busa ejo bundi Fulham barangije igice cya mbere. Fulham kuri match ya Fulham y'igitego kimwe ku busa ibanza y'igitego kimwe ku busa, Mikel Arteta barangije igice cya mbere ari ubusa ku busa, bajya muri dressing room ujya ubona ukuntu ajya yirukanka cyane ngo buranga bagiye kugenda ngo yicare ngo noneho abakinnyi baze bagifite impumu bakirushye kwa kundi batarafata amazi ngo banicara agahita atangira kubabwira kugira ngo akoreshe ya minota myiza. Niyo mpamvu ngo ajya yirukanka akabasiga iyo igice cya mbere kirangiye, ngo yarababwiye ngo okay, ubwo tubasha kumara iminota 45, ubwo tubashije kurangiza ino minota 45 tutabashije kwinjizwa igitego ngo niyo bwabo buryo bumwe gusa turi buze kurema mu gice cya kabiri birashoboka ko twabona igitego. Arsenal Edizo yabikomoje wenda bagiye bayikritika cyane yuko offensive wenda itarema uburyo bwinshi cyane muri open play. Hari n'igihe bavuga ngo ni equipe ishingira ireka gutsinda ikajya gushaka koroneri, ariko bwabaye uburyo bwayo bwo ko bwihesheje igikombe cya shampiyona, kuko ino sezo Arsenal ibaye equipe yabonye ibisubizo byinshi mu gutsinda, kuko byibura ibashije kubona ibitego 24, ibitego 32 bivuye kuri dead balls, 24 bivuye muri koroneri gusa muri toute competition, ariko by'umwihariko harimo ibitego 19 byo muri Premier League bya Premier League. Benja iyo tuvuze dead balls no kurengura biba birimo ni ya mipira nyine mutarimo murakina, impira irenze ku furayo hagati mu kibuga. Muri Premier League babonye ibitego 19 byibura bivuye muri set pieces, ariko 14 bije direct nyine kuri koroneri. Yego, ku mipira ya koroneri kwa kune batera koroneri umukinnyi yenda gakozaho umutwe ukagaruka nka kiriya batsinze ejo cya Madueke. Urabona ntabwo ari umupira direct uvuye ku mukinnyi nka kire, donc si nka kiriya Kai Havertz yatsinze Banire. Umupira uvuye direct kuri koroneri agahita awutsinda n'umutwe. Ngira ngo watsinze byinshi no sezo bivuye ni Timber, ariko na kiriya cya Madueke akinye umutwe uragarutse undi mukinnyi yasasubiza nabyo baba babibara batsinze ibitego 12.
bimeze gutyo bivuye kuri koroneri harimo 8 zatewe na Declan Rice 6 za Bukayo Saka. Hari igihe twigeze kuganira hano turavuga ngo ubuhanga hanini bwo gutsinda ibi bitego bya Arsenal muri set piece muri koroneri ntabwo buri gusa kuba bitsinda kuko ababitsinda bo barahindagurikaga. Yatsinze 3 Timbere narimvuze, yatsinze 2 Magareshi, abandi bakaye havetse bagiye batsinda, abandi bagiye batsinda kimwe kugeza ibyo uwo mubare navuga gurangiye. Ariko nasi abateraga za koroneri ntibahindukaga, ni babiri ni uruhande rw'iburyo rwa Declan Rice n'uruhande rw'ibumoso rwa Bukayo Saka. Wenda bikaza guhinduka mu gihe Bukayo Saka atari mu kibuga kuko akenshi niyo bakunda kuba icyo gihe. Madueke akaba yagiyemo ya minota mikeya uribuka nka match ya Leverkusen muri Champions League, Saka yarinze ava mu kibuga batarabona koroneri, bayibonye Madueke agiye mu kibuga bakagenda babona ibisubizo byinshi mu kubona ibyo bitego bitarimo open play gusa. Icyanyuma nsorezaho, Arsenal yagize ikintu kiremereye cyane muri pressing, kurinda ko ekipe isohora umupira mu rubuga rwayo kugira ngo badefandire mu rubuga Arsenal imera defandiramo ku izamu ryabo. Arsenal iyi sezo ibaye ikipe ya kabiri irekipeye baro yambuye umupira ekipe barimo gukinira muri final third ibikoze inshuro zirenga 177. Ubwo imibare mvuga ni ya mbere ya match ejo kuko yo ntabwo imibare yayo irajya hanze. Ariko nyuma ya Brighton yari bikoze inshuro 185 yari yambuye umupira ukiri muri final third. Final third ifata nk'iki gice cy'ikibuga urabona habafi harimo ibice bibiri, icyo ekipe imwe n'ikindi rose nk'ibice bitatu bingana bitambitse uva ku izamu ujya kurindi. Final third rero ni cya gice cya nyuma cy'ikibuga wowe uri muratakiramo hahandi batangirira umupira imbere y'izamu rya adversaire, imbere y'izamu ry'uri murashaka gutsindamo. Arsenal imbere ya match y'ejo yakoze rekipera yambuye umupira ukiri muri final third inshuro 177 atari mu match y'ejo. Donc mbona yari sezo itari kuvuga ngo reka tureke gukina football itanga entertainment mu bafana, icyari gikenewe football ishobora gutanga result. Icyo bakoze ni uku maximize, bafunga kadetayi mu kugarira muri solution zo kubona ibitego. Kandi noneho kuri cya kiri cyo kugarura ejo twakomojeho, ekipe isoje imikino 38 idatewe penalty. Sana ubwiza bwa defense yayo, of course n'ubwiza bwa defense. Iyo tuvuze defense tuvuze byibura abakinyi batandatu, tuvuze bari aba defenseurs 4, nimero 2, nimero 3, nimero 4 na nimero 5, tuvuze umuzamu kuko abazamu bajya bakora ama penalty menshi. Sanchez muramwibuka, none byibura na nimero 6 kuko aba nibo bakinyi akenshi mu buryo bwo gukina uvanyemo ya makosa ashobora gukorwa mu makoroneri. Umuntu akubise undi nkokora wenda kayavetse yaje kudefanda, umuntu akuri undi mupira yari yasimbutse hakaba havamo penalty. Ariko za penalty zo gukina arizo zikunda kuba nyinshi, Arsenal nta nimwe yatewe na overall nta penalty nimwe yatewe. So rero mbona yari sezo nyine nkuko bari barayise ngo ni harvesting season yo kugira ikintu runaka batwara, bamaximije akana kariko kose. Edzeri yakomeje kubijyanye no kubaka squad aho umukinnyi yashobora kuza gusimbura undi n'undi wavunika ntibize ikibazo kinini cyane. Wenda ntaza ari ku rwego neza rwa Saka, rwa Odegaard, rwa Saliba, ariko omwe niba Saliba yari ari muri 90 undi akaza ari muri 75, icyo gihe biba bitandukanye na kwa kundi Saliba yavunikaga. Watanze urugero rwa Rob Holding akaza agasubira inyuma ari nko muri 20. Mbona rero iyi sezo Arsenal yagiye igira ibisubizo byinshi mu kudefanda, mu gukina neza, mu kubaka. Ko twabonye nka Declan Rice nyuma ya David Raya niwe mukino ukinnye iminota myinshi no seso muri ekipe ya Arsenal. Niwe mukinnyi yatangiye indi mikino yose uretse match imwe, ubu zabaye 2 ni ejo urumva. Ariko hari uburyo ubona ko yagiye ino sezo yabaye sezo yo kubaka kadetaye kose. Nuza no kujya kureba ibitego byinshi bya Arsenal batsinze ni ibyo nyine bivuye kuri dead balls na set pieces, ariko bakaza no kongeramo abandi bakinyi. Nuza gusanga bafite ababiteri 16 ino sezo mu bakinyi bayo bose, groupe y'abakinyi bayo bose 16 byiro babashe gutsinda igitego muri bya bindi byinshi batsinze. Mbona rero ko ino sezo yafunze akadeta yakariko kose kashobokaga kugira ngo itware igikombe cya champion. Nasri nabo ka transfer Arsenal yakoze muri uno mwaka wo gutwara igikombe, akamaro karakukuzuza ibyo baburaga. Urebye kuri Mikel Arteta, akenshi ubona ko uyu mwaka wari umwaka
wo kutemenya Arsenal yariyo kuri adversaire bagiye gukina. Niko kamaro ka mbere ka transfer zakozwe muri sama. Ufite Victor Okeres, uhasanga Kai, hari benshi deba zabaga ninde ukina ari bazima. Hari abavuga ati Kai niwe nimero ya mbere, abandi ati Victor Okeres niwe nimero ya mbere. Hari igihe uwo Madueke yaje asigariraho Bukayo Saka, hahandi wa predictinga ukavuga uti niba Bukayo adahari, niba Saliba adahari, ntabwo of course tuvuga uti Arsenal yatsindwa iyi match. Nuwajya muri mu kubetinga cyangwa se mu gutega umukino bagiye gukurikizaho yabaga yahita abona ko Arsenal ibuze gutsindwa mu buryo bworoshye. Ariko siko byari bimeze uyu mwaka, kubera ko abo bakinyi binjije byari bigoye kuvuga ngo niba Arsenal yabuze Kai Havertz, Victor Okeres, niba yabuze Zubimendi, twabonye Lewis Kelly ahari arakina kandi atanga umusaruro. So akamaro ka mbere kari ako kutagira weakness muri groupe ya Arsenal, cyangwa se kutaba equipe ishingiye ku bakinyi babiri cyangwa se batatu cyangwa batandatu cyangwa se 11 gusa babanzamo. Ako niko kamaro ka mbere. Wana birebera cyane cyane nko kuri match bagiye gukina we ya Chelsea, bagiye gukina nta Magaresh bafite, nta Saliba mu mutima wa defense, ajyamo Muskera na Pierre Nkapi, kandi ntabwo iyo match bayitakaje, barenganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ariko mbere dutekereza ko nk'umwaka ushize kubura Magaresh ukabura Saliba twabonaga ibiba. Umwaka ushize mu kwezi kwa mbere babuze Jesus na Kai Havertz na Bukayo Saka bahita batakaza igikombe burundu, duhita tubona ko birarangiye, Liverpool itishyiramo amanota 12. So uyu mwaka rero ari byo Deus yakomojeho, ariko byaje byiyongera noneho kuguhinduka k'umutoza, kuguhinduka ugahindura n'uburiwe. Ndatekereza ko no mu kiganiro yerutse gutanga yarabivuze. Ubundi umuntu twara yarahindutse ate. Impamvu mvuga ko yahindutse nuko noneho ubona yahinduye uburyo bwo gushakamo intsinzi, ntabwo ari uburyo bumwe. Kubera ko umuntu utwara igikombe cya shampiyona agomba kuba adasanzwe nyine muri iyo liga arimo. Kuko impamvu mbona yahindutse nuko equipe yarangwaga na umwaka ushize babonye red card 5 6 umwaka wari wabanje bari babonye enye. Nukuvuga ngo ne equipe wa predictingaga uko sezizagenda, ukabona nahazaga ukavuga uti noneho hano iyo bigeze hano Arteta ntajya harenga, kandi koko bikaba impamo. Ariko byibuze uyu mwaka abantu bamutegerejeho possession akayikinaho biri ngombwa, consistency, guhozaho, ukavuga uti byanga byakunda Arsenal iraza kubura mu buryo bw'igitego mu guhanahana, iraza kugishaka mu mipira y'imiterekano set pieces. Icyo ni ikintu kikwereka ko umutoza yahindutse, yabonye ko atatwara igikombe afite identite imwe, nukuvuga ngo afite ikintu kimuranga kimwe. Ndaza kurusha adversaire possession, ndaza kumutera umupira, ndaza kugira umuwinga uhindura no ese igikombe twagitwara cyangwa se twatwara intsinzi ari Bukayo Saka watsinze, ari Victor Okeres watsinze, ntabwo yigeze ashingira ku muntu umwe. Yashingiye kuri equipe, kuri group afite. Niba Karafiora adahari, Pierre Nkapi yaza akaba nimero 3 wanjye mwiza kandi akadufasha gutsinda match. Sinzi uko moje kuri Timbe, hari ibitego Timbe yagiye atsinda bya winning goal. Ndabyibuka kuri Chelsea igitego cya kabiri match ya Emily 2-1. Bayern Dominique yafunguraga amazamu ku bitego 3-1. Twibuke Gabriel Magalhaes kuri match ya Newcastle igitego cya Way ibitego 2-1. Nukuvuga ngo twagiye tubona uburyo bw'imikirinde. Hari ahantu batangiye kumukritika ngo eze ngo ntabwo ngo Martin Odegaard yagakwiye kumwicaza. Twabonye ibihe bya Eze gutsinda za Tottenham, gutsinda za Newcastle, twagiye tubonaho Eze ashobora gufata agahe